سلام تخطات نايس channel كما تكونوا تبوك تكونوا ناي وتر تمنيتنا يولمون كم وترو أقدس زيناتات حزنا لكم قريبنا لنا سام مودا تام سانات صنحو لايك مقبار شير مقبار دماي ترشعنا بلنا نام مدبنا قناتنا نايلومي بليز بلاروسي كهون مسدممن محزنن ون كهون كم زغل قمت علني. So what is going on around the world مجمريا let's start here. In Ukraine with more than 500 drones and 11 missiles overnight. Ukrainian authorities are saying at least 23 people were hurt and key infrastructure was damaged. This happening after President Trump spoke with Russian President Vladimir Putin yesterday on the phone in hopes of securing a ceasefire. With no luck, Alex Hogan is live from London with more. Hi, Alex. كم دريوز لنا كاليتي كوسخلكم سوي كان نتنقر تبغيرنا نارانا كيد. Were forced to take shelter for 7 hours as air defenses failed to intercept the ballistic missiles that hit both railway infrastructure and residential buildings. Ukraine says it was the single biggest air attack of the war so far. The sky flares over Kyiv. بحفشة انتهينا نريد لنا فلاديمير بوتين أبي عقير ونيرو كندز حيلي يوكرين نايب حكي لبما تشيل لهم على بدبدب درجة معالتاوي ريكورد دسبرة متقعتنا تبعلي زتكسلو كندز عينة وتدراو عقمي مغاد عرسل عامة أو I don't know منفقن كباب خوين زلو كينات كندز عينة حيلة قد كمقالو بوزح حسابات زقرمن دسمبدن زلو كنتاتيو قالت حدا سبسن نوهين در قصيلوس أسوارات كودون تسبيخ درد زبالة متقعتي خد زقن كابتكت محجز نبرة بزبرت عمان قدي زكايت زلو أتزحزن كفال دما أثوم يوكرين أبزو كينات زي دفافيهم زوتوا ولا حنتك حق زوا يقولوا بزي مهلا وميو أتي متقعتي دارقا أبزو وانزي حنت بي بي سيس قبروا كريكمي اير ديفنس سيستم سلة سانة يوكرين تخونو زلايلهم دوت ويا. President Zelensky says he's had a very important conversation with President Trump, in which the two agreed to work towards increasing Ukraine's protection from aerial attack. The phone call follows the biggest Russian drone and missile attack of the war. Ukraine says Moscow fired 550 drones and 11 missiles overnight. Rescue workers say one person died and 26 were injured. Our senior international correspondent, Ola Girin, has been to northeastern Ukraine near هجي انتهي متبل زلو أبز حلفة فلاديمير بوتين دونالد ترامب تراقبهم تزراريبهم كم زنبرون I think أبتي تليفون ناي حدا ساعات جزية نيرو دونالد ترامب نابقالك اسكا خمت تمت قبل أنا برتمت كعت خجبر خالية إيلو نجيرو وخون قمت كم زولي إزفلت بتقوين بتي دحرتا تليفوني زي متأنا سفه زغونة متكعتي قبل اللي يوكرين تغير زولو ساب 550 درونات قبل اللي دما مسايلات توسخو اير ديفنس سيستم دما سلدي يسرح زلو بزبرت عمل كعيو اب علامات تظهر كم زلو يمزنكر زلو كريتيكال انفراستراكشر وي الاجداس انفراستراكشر دما ان ودق نطفي خيط كم زلو يمزنكر زلو and the Russian border and seeing Ukrainian troops in action against drone attacks. Her report begins with last night's bombardment of Kyiv, where almost every district of the city was affected. The largest such attack just hours after Vladimir Putin put civilians force in sight here. For you. جي أبزنتاي تري لهم مسيلكم التندرونات اير ديفنس سيستم سلسته وده بكلاشين الجميتهم لتندرونات زحل فاز اللوا كود قيم زفتن زلو زغانتاي زريكا أب أزيو حدا جنيا جزية بس يحكم زلو يوكريني زريكا التندرونات بدأ بناي بتسوم زبال كتما كبراشة بقيسن كما تخلوها يريونا لوب سبيس جن بكلاشين جميتها نحد بفتنا زخيز زلو كتودق عين خاون در جزية كريو زخل سلزي أتي زخاء كم تايز متزلزي بعلى بي بي سي يفنوا مهلاون أمريكا تقطن مفتاري مغنياتو اير ديفنس سيستم نت باتريوتس بهال ميسايل أين هبني ناس لزبل وهم حدا كابت عبي تقط فتير وزلو كانوا بكوبينا حراي لهم كسب تاسوار دمت دما بوتين زجاب سكت كمالو يدفتن زلو تاي غازي نتي عقمنا يوكرين نشتي بكوكر يقولوا بزبرت حيلي زي هرموم زلو لمتاي حتى تفتير زلا بكو قبل التنت ناتو خرجاجس خلال لو بوتين ديس وجسر زخانه حدا يكنا ناتو رب حيز واقع معناته أزيو كان زملو برتع كيناتي زكاية زلو يوكرين
ክትዕወት ከላ ዝኩሉ ሚድያታት ማይክሮፎናት እዩ ዝበለ ዩክሬን ክትህረም ከላ ግን ከምኡ መጠን ኣይኮነን ግን ስቲል እቲ ፀገም ግን ክዛረብሉ ጀሚሮም ኣሎ ቢካዝ ዩክሬን ኣብ ሓደገኛ ደረጃ በፂሓ ከም ዘላ ኢና ዶናልድ ትራምፕ ምስ ዘለንስኪ ተራኺቡ ከም ዘሎን ምናልባት ብዛዕባ እዚ ናይ ነፈርቲ ብድሮናት ዝግበር ዘሎ መጥቃዕቲ ንዑ ንምቁፅፃር ገለ ሓገዝ ተኾን ይገብር ይኸውን ዝብል ዘረባ ይረአ ኣሎ ስለዚ this is going to be very important ምክንያቱ እንድሕር ነዚ ነገር ዝደደይ ገይሮሞ ነቲ ዓውደ ኩናት ብፍላይ ዝሕጁ 500 ድሮን ተተኩሱ ዝበሃል ዘሎ እንድሕሪ ገለ ቀደም ካቡሲ 70 ሚታዊት 60 ሚታዊት 75 ሚታዊት 50 ሚታዊት ኣውዲቕናያ እዮም ዝብሉ እንድሕሪ 500 ዕላሙ ይሃርም ኣሎ 500 ድማ ንሓደ ኣገዳሲ ነቲ ኩናት ክሕግዝ ዝኽእል እዩ ዝበልዎ ኢንፍራስትራክቸር እዩ ዝሃርም ዘሎ so that puts Ukraine ናይ ብሓቂ ኣብ ሓደገኛ ደረጃ እዩ ንዩክሬን ከቐምጣ ዝኽእል ስለዚ ዜኔንተን ድሮናት ክሓልፋ ከለዋ ንዕን ጨሚትካ ንምህራም እዩ ትፈተነ ዘሎ ብዝከኣለካ ኢኻ ትታኾስ ስለዚ it's just sad ማለት እቲ ኩናት ክሳብ ክንዲዚ ብሩታል ክኸውን ብምኻሉ ወላ ሕጂ ኣብ ወላ እቶም ናይ ቢቢሲ ንዖም ንሸው ኢሉ ተገይሩ ዘሎ ዲ ወላ እንታይ ክርዳእኒ እውን ኣይክእል ግን ብሓፈሻ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ዓውደ ኩናት እዚ ናይ ብሓቂ ዝሕዝን ኩናት እዩ ዝኸውን ዘሎ ዩክሬን ድማ ወላ እኳ መኪቶም ከም ሕሱም ይምክቱ እንተለዉ ግን እንታይ እዮም ዝብሎም ሓደ ኢዶም ተዓፂፉ ከሎ እዮም ዝዋግኡ ዘለዉ እዮም ዝብልዎም ስለዚ ኣነ ነው ከምዚ ጌርካ ድሮናት ከተውድቕ ትኽእል ዲኻ ወላ እቲ ዩክሬን ዝከኣሎ እዩ ዝገብር ዘሎ that's all I can say ዩክሬን ዝከኣሎም ይገብሩ ከም ዘለዉ እዚ ሕጂ ንሳቶም በቲ ደቦም ክሓልፍ ከሎ ዝገብርዎ ዝነበሩ ሰራዊት ናይ ዩክሬን ኣብ ከተማ ምስ ኣተወ ኣብቲ ኪየቭ ዝበሃል ድማ ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም ነታ ኪየቭ ትበሃል ከም ሕሱም እዩ ድከታ ኣፅጊብዋ ዘሎ ማለት እዩ ይመፅእ መፅኡ ድማ ዕላማታቱ ይሃርም ኣሎ እዩ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ድማ ዳርጋ እቲ ህዝቢ ብጣዕሚ ተረቢሹ ዘሎ እዩ ዝበሃል ዝርከብ ህዝቢ ማለት እዩ ፀላኢና ከምዚ ዓይነት ኩናት እምበር ናይ ብሓቂ እየ ዝብለኩም እቲ ኩናት እዚ ሕጂ ኣብዚ ንኽትነብር ምግዳድ ጥራይ ካብኡ ዝዓቢ ስቃይ የለን ኩናት ኩሉ ግዜ ሕማቕ እንድዩ ግን እዚ ኣብ በዓል ዩክሬንን ራሽያን ዝግበር ዘሎ ኩናት ግን ዋላ ነቲ ሲቪል ዘሎ ካብ ኩናት ርሒቕ ኣለኹ ዝበሃል ዘረባ የለና ሞ እተን ድሮናት ናይ ዝኾነ ይኹን ዋላ ራሽያ ዋላ ዩክሬን እንተኾነት 7 ሰዓት 8 ሰዓት ካብ ዶብ ናይ ዩክሬን ርሒቑ ዘሎ ቦታታት እናኸዱ እዮም ዝሃርሙ ዘሎ ዕላማታት ስለዚ እንታይ ዘርእየካ እዚ ናይ ብሓቂ እቲ ኩናት ኣዝዩ ዘሰክፍን ዘሕዝንን ምዃኑ ንምንታይ ካ ኣገዳስነት ኣለዎ እዚ ድሮናት እዚ ኣፍሪካ ከም ንፈልጦ ኩሉ ግዜ ናይ ኩናት ቦታ እዩ ኣፍሪካ ናይ ኩናት ቦታ እዩ ዕግርግርን ኩናትን ኣብ ኣፍሪካ ብዙሕ ግዜ እዩ ዝመላለስ እዚ ድሮናት እዚ ኣብዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ምስ ግዜ ብገለመለ ገይሩ ናብ ኣፍሪካ ክኣቱ ምዃኑ ፍለጥዎ ምክንያቱ እቲ ድሮን ኣዝዩ እናሓሰረ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ንምስርሑ እቲ ቴክኖሎጂ እውን ኣዝዩ ከቢድ ኣይኮነን ስለዚ እዚ ቴክኖሎጂታት እዚ ናብ ኣፍሪካ እንድሕር መፅኡ ነፍሲ ወከፍ ግብረ ሽበራ ነዚታት ክጥቀም ተጀሚሩ ክንምንታይ ሓደጋ ክፈጥር ከም ዝኽእል ንምግማቱ much longer can this go on? I woke up to the sound of explosions. First the Shahed drone started buzzing and then the explosions began. Then people started screaming outside. Down 10 minutes before. يحزنوا خاتم زبين حجي أبت political قداي نملس. What is going on? What exactly is happening? Cedric Layton, a CNN military analyst and retired U.S. Air Force Colonel. Colonel Layton, thanks so much for joining us. Is the Kremlin sending a message with the timing of this overnight bombardment of Ukraine? I think so, Wolf. سنتاي تحتو راشيا بزي عينت متقعدتات بمقبار فلوي ملغتي دي أخصدت في تندلا انتاي كون غلط ملغتي Good to be with you. The way in which the Kremlin has orchestrated this, it's pretty clear to me that they are including this as part of an overall offensive for the summer. This is part of their summer offensive, which includes a ground component, a ground troop component, as well as these drone and missile attacks. So given all of that, and the fact that we had the call between President Trump and President Putin of Russia, and that didn't go that well, according to at least Trump. So እንታይ ዝብሎ ዘሎ ብርግጽ እዚ ሓደ ኣገዳሲ መልእኽቲ ከም መሓላለፍ ዝደልዩ ሓደ ሳመር ይዛኣቱ ዘሎ ሳመር ኣትዩ ኦልሬዲ ሳመር ኦፌንሲቭ ድማ ነፍሲ ወከፍ ሳመር ድማ እቲ ዝበርትዕ ኩናት እዮም ዘካይዱ ነይሮም ነፍሲ ወከፍ ሳመር ዝበርትዕ ኩናት ስለምንታይ ክትንቀሳቐሰሉ ትኽእል ታንክታትካ ክንቀሳቐሰሉ ዝኽእል መኻይንካ ክንቀሳቐሰሉ ዝኽእል ካልእ ነገር ድማ ካብቲ ተፈጥራዊ ናይ ቁርን
ጭቃን በረድን ናፃ ግዜ ስለ ዝኾነ ነቲ ኩናት ሕጂዮም ዝያዳ ዝጥቀምሉ ምናልባት ዊንተር ናይ በዓል ዩክሬን ራሽያን ሰልሚ ዘለዎ ኣዝዩ ሕማቕ ቦታ እዩ ስለዚ ኣብዚ ሳመር እዩ እቲ ዝዓበየ መጥቃዕቲ ዝግበር ሓይሊ ዘለዎ ሕጂ ዘጥቀዕ ስለዚ እቲ ሳመር ኦፈንሲቭ ዝበሃል ራሻ ኣብዚ ሳመር እዚ መጥቃዕቲ ክትፍኒ ምዃና እዩ ዝንገር ዘሎ ወውልሲ እዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ነቲ ሞራል ናይቲ ህዝቢ ነቲ ክሪቲካል ኢንፍራስትራክቸር ወይ ነቲ ንውግእ ክጠቅም ይኽእል እዩ ዝብልዎ ዘለዉ ትሕተ ቅርፂ ንምዕናው ድማ ቦ ጌርካ ድማ ነቲ መጥቃዕቲ ክገብርዎ ዝኽእሉ ድማ ፀብለልትነትን ሞራል ሓፍ ኣቢልካ ንክትገብሮ ዕዉት ንክኾነልካ ትገብሮ ክኸውን ይኽእል እዩ ብሓፈሻ እዚ ኩናት እዚ ኢዝ ፋር ፍሮም ኦቨር ምናልባት ክውዳእ እንተኮይኑን ራሽያ ሓይላ ክትውድኦ ትኽእል እምበር ከምቲ ኤውሮጳ ንዓመታት ዝፈከርዎ ንራሽያ ክነንበርክኽ ኢና ንራሽያ ክነዳኽም ኢና ዝበልዎ ኢትስ ናት ወርኪንግ ሪሊ ከምታ ንሶም ዝሓስብዋስ ትኸይድ የላ እንታ ኮይና characterization of it, it seems to me that basically what the Russians are doing is they're thumbing their noses at the U.S. and the entire Western alliance, and that is the message that they're sending. They're in essence sending, we believe we can take Ukraine, we can capture Ukraine, we can subjugate Ukraine, and that is what they're trying to do here. They, of course, will have a tough time actually doing that, but that is their belief and they're acting on it. And amidst all of this, ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ራሽያ ፑቲን ዝገብርዎ ዘሎ ኣብዚኣ እዋን እዚኣ ብዘይካል ዓለም ንፁር ዝኾነ መልእኽቲ ዝብል ዘሎ እሱ ድማ ድሌትና ክንገብር ንኽእል ኢና ትገብርዎ ነገር የብልኩምን እዮም ዝብሉና ዘለዎ ንኤውሮጳን ኣሜሪካን ይብል ኣሎ ስለምንታይ ከምኡ ክብልኹም ክኢሎም ምትሕቶ ግን ንስኻትኩም ኩሉ እቲ ክትገብርዎ ትኽእሉ ስለ ዝገበርኩም እዩ ስ ቨሪ ሲምፕል ካልእ ነገር ክጠማዝዙ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ግን ሪያሊቲ ኦን ግራውንድ ኢዝ ኩሉ ክትገብርዎ ትኽእሉ ክፈኡን ተንኮልን ጌርኩማ ኢኹም it didn't work ስለዘይሰርሐ ሕጂ ራሽያ ካብቲ ዝነበረቶ ተበጊሳ ነቲ ዕላማታት ክትሃርም ትፍትና ኣላ እዚ ኩናት እዚ ብናይ ራሽያ ኣተሓሳስባ እንተኮይኑ ብናይ ፑቲን ኣትሊስት መዕለቢ ክገብረሉ ወሲኑ ነይሩ እዩ ደልዩ ብዙሕ ግዜ ሸምጉል ኢሉ እዩ ክንሽምገልና ፀይና ኢሉ ኩሉ ነዚ ብትዕቢት ስለ ዝሓለፍዎ ሕጂ ሽምግልና እንተሓቲቶም ኣነ ዝበልክዎ እንተደይገርኩም ሽምግልና ዝበሃል የለን እንካይብሎም ኣሎ ፑቲን ከመይ ኢኻ ኣብ ዓውደ ኩናት ቅድሚ ኩናት ወይ እውን ኣብ ገለ ክፋል ናይ ኩናት ንዘራረብ ክትበሃል ትኽእል ኢኻ እቲ ንዘራረብ ዝተባህለልካሉ ግዜ ኣሕሊፍካ ናብ ብሓይሊ ክፈትሖ ኢልካ እንተኣቲኻ ግን ብሓይሊ ክትሰዓር ተጀሚርካ እቲ ዝስዕረካ ዘሎ ንሱ ዝደለየ እዩ ዝኸውን and this is እቲ ኣብ ባይታ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ዩክሬን ኣብዚ እዋን እዚ ዋላ እውን ሕጂ ዝርካቡ መሬት ሒዞም ኣብ ጣውላ መፂኦም ገለ መዕለቢ ክገብርሉ እንትዝኽእሉ መዋፅኦም ነይሩ ፀገም ግን ፑቲን ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ዘለንስ ካብ ስልጣን ክህሉ ይደልዮን እዩ ከንዲኹም ኣለዎም ንሱን እቶም ናቱ ኣዳኸርትን ነቲ ምዕረባዊ ዓለም መጋበርያ ኮይኖም ዘለዉ ተጋሒጦም ክእለዩ ኣለዎም ዝብል እምነት እዩ ዘለዎ ስለዚ እቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ወገን ዩክሬን ንስልጣኑ ንኩርሲ እውን ስለ ዘገድሶ ካብ ኣክበርዳ ኣይደልን እዩ all this ኩሉ ዝተደማሚሩ ድማ ነቲ ኩነታት extremely complicated ገይርዎ ኣሎ ማለት እዩ Colonel, the Pentagon says it's actually halting some of its weapons shipments. Russia carried out its largest aerial attack of the war, with scenes like this playing out overnight. The capital of Kyiv in Ukraine lit up red as Russia launched as many as 550 drones and missiles. Ukrainians across Kyiv spent the morning like this, crowded into shelters and subway stations, listening to the sounds of huge explosions overhead, with this all continuing for more than 8 hours. At least one person is dead, 26 people are injured, and more than a dozen. Progress with them today at all. But that the Russian ከም ንሪኦ ዘለና ነቲ ኩነታት ኣዝዩ ዝሕዝን ምዃኑ ዳርጋ ብምሉእ ሚድያ ብዛዕባ ወይ ትዛረብ ዘሎ ቭላድሚር ዶናልድ ትራምፕን ፑቲንን ካ ተዘራሪቦም ነይሮም እዮም ናብ ታርስቲ ክንሰግር እንዲና ግን ቅድሚና ምስጋርና ኣብዚ ርእቶና እዚኦም ክንሰምዕ ኣብዚኣ ሓንቲ ሪፖርት ነይራ ካልእ ኣፅዋር ተማሪኹ ከም ዘሎ ናይ ኔቶ ኣፅዋር ተማሪኹ ከም ዘሎ ዝገልፅ ሓበሬታ እውን ኣለኒ ንሱ እውን ክንሪኦ ኢና all in all, the situation is very critical. No, I didn't make any progress with them today at all. As attacks only escalate, Ukrainian President Volodymyr Zelensky today held talks with President Trump, and Zelensky just released a statement saying that the pair discussed Russian airstrikes, opportunities in air defense industry capabilities, and joint production. It comes after Washington paused shipments of military aid to Ukraine earlier this week. And the Kremlin also issuing a new statement today saying that it does not see a future path forward through diplomacy. There's been no set date for future negotiations. Julie. Alex Hogan, thank you. ስንታይና ንርኢ ዘለና ኣብዚ እቲ ኩናት
دارجا بسريخا ويوم بغلطم كاي كوين زلو سلازي تناي دبلوماسي تناي قلمله زنبر تسفاتات كم زبلنا ينانرو زلنا سلازي حاديك بحيلو بشتارو يكوت أزلوا يوكرين معرتي مقابريا خوينو مالو إنلا نزاربو كم حسم برتو تواقع سراويتي زلوا أزي برتو سراويتي تواقع سراويتي زلوا انتاي كهونجن زي التعاملو مشارق تأمينا سلازاتو تزوكيناتي تساقم مغنياتو أب حجي مبالكندي زيو أب شجر كوت كخلو زت الموام بعبيو أب كلتشن إسران سلستن كما يوم جيرومو تي كما تصوم زقبوا أطوار أمانة دونجي سلازمته راشا نتعدل مزميزة نو أكلتشن إسران 4 نبا كم مودة إسران سلستن كسب كلتشن إسران 4 ورح سلست بيل كلتشن إسران 4 ورح سلست جلز نبرة زي هبونا نابلو أمريكا نو عين هبرينا قال ملا نابلو بزح زي مزجبرو كباب ورح 4 توسينش عمتيو أبتك زي تدما راشا بزح أدفانتجز كم زرحبتن بزح بتتات قاصر كم زخالتني زرقر يعني مالك كمو اير ديفنس سيستم مالتني شفان مالتي شفان كاب تقول ميسايلاتن دروناتن شفان زقبرو لهم زنبرسي سنت زي اللي نخواقو كبيديون معناته نسخه مساله خفيت نفيت كنت تاخذ تفتنجن بالعلاقه نسخه تقاطر بزي تقل من قد دحر شفت فكالو امين زي اير ديفنس سيستم قال ملا اير تراين كن اير تراين فلطي لنزي اير تراب زبس حق زي صراير ويقول اير ديفنس سيستم ناتو وحدي نير علي ولا ابقد يمير كاكل تقال زربا كسمك الله سماي شعبيكم مسلو زين برب سماي نامت بزح ادفانتج تتقم نير درك اسر حلو اندا خوي نمبر ولا ونابز هجي ناي تسان شو تنكتاش زنبره ኢትዮጵያ ብዙሕ ኣድቫንቴጅስ ወይ ከዓ ፀብለልትነት ኣብ ሰማይ ከም ዝነበረ ይዝነገር ስለዚ ኣብዚ ሕጂ ዘለና ደረጃ ኣይ ሪሊ ሆፕ እዚ እቲ ከምኡ ዓይነት ኩነታት ኣብ ኤርትራ ክህሉ ምክንያቱ ናይ ብሓቂ ሓደጋ ዝፈጥረልካ እዚ ናይ ኣየር እዩ ነቲ ኩናት ከም ዝስዕርዎ ገይርዎም ደን ኢትዮጵያ ኖ ኣብሶሉትሊ ኖት ዋጋ ግና ይኽፈለና ክትብል ኣይትኽእልና ዋጋ ይኽፈለና እዩ ምክንያቱ ብዝሒ ሰራዊት ዘለዎ እምኻ ብፀብለልትነት ናይ ኣየር እንተለዎ ኣብልዕሊኻ ዋጋ ይኽፍለካ እዩ እዚ ኣናይስካ ክረአ ዝኽእል ኣይኮነን ስለዚ ዩክሬን በቲ ንእሽተይ ክኸውን ከሎ ኣንደርዶግ ክኸውን ከሎ ኖርማሊ ልዕልቶም ልዕሊ ራሽያ ዝተራቐቐ ወታደራዊ ዓቕሚ ክህብዎ እዮም ዝግባእ ይህብዎ እውን ነይሮም እዮም ሓቂ ንምዝራብ ክውዳእ ከሎ ከምዚ ፀገም ስለ ዘጋጥም እምበር ናይ ኣሜሪካ ዝበለፀ ዌፐንስ ናይ ኤውሮጳ ዝበለፀ ዌፐንስ ናይ ካብ ደቡብ ኮርያ ይመፅእ ካብ ገለ ይመፅእ ሌተስት ቴክኖሎጂስ ናይ ራሽያ እኮ ሌተስት ቴክኖሎጂ ንክጥቀሙ እኮ እቲ ቺፕስ እውን ከምቲ ዝድለ ይረኽቡ ኣለዉ ስለዚ እቲ ዝበለፀ መሳርሒታት ንክሰርሑ እውን ምስቲ ቴክኖሎጂ ንክጎዩ እውን ኢዶምን እግሮምን ኣሲሮሞም እዮም ዘለዉ ንራሽያ ኩሉ ዓይነት እገዳ ይወዲድዎም ዘሎ ስለዚ ምስቲ ዘሎ ፀገም እዮም ዝታኮሱ ዘለዉ ራሽያ ክትፈልጡ ዘለኩም በንፃር ንዩክሬን ኩሉ እቲ ሌተስት ቴክኖሎጂ ወላ ቅድሚ ሕጂ ሰብ ዘይረኣዮ ቴክኖሎጂታት እውን ይህብዎም ኣለዉ እሱ ግን ኣይሰርሐን ስለዚ ሕጂ ንዑ ንሱ እናሃብካዮም ዘይተዓወቱ ንዑ ከተጉድለሎም ተጀሚርካ እቲ ኩናት ክሳብ ክንደይ ባላንስ ናቱ ክስሕት ከም ዝኽእል ኢና ንርኢ ዘለና but again this is a very serious war and let's see ኣብዚኣ እቶም ቂላታት ክዛረቡ ከለዉ መጀመርያ ግን ብዛዕባ እቲ ዝርርብ ስለምንታይ ከም ዝኸውን ዘሎ እስከ ንስማዕ has unleashed a massive strike even as the US President Donald Trump seems to look away. That's our big focus tonight. In fact, hours after a phone call with Donald Trump, Russia launched over 500 drones and missiles, pounding the capital of Ukraine in an all-night assault. Was this Moscow's warning to Ukraine's backers, or simply the next chapter in a war that is now spiraling out of control? Here's what happened. Let's break it down for you. Russia launched hundreds of drones and missiles targeting Kiev and other Ukrainian cities. Ukraine's Air Force saying that the attacks began early Friday and lasted more than 8 hours. Dramatic video footage showing drones exploding across Kiev's residential area. ብሓፈሻ እንታይ እዩ እቲ ዘረባ ዘሎ ምናልባት እቲ ፑቲንን ዶናልድ ትራምፕ እንታይም ተረዳዳድዮም ኣብቲ ዝርርብ ናቶም እንታይ የጋጥሙ ዝብል ሕቶ ብዙሕ ስፔኩሌሽን ብዙሕ ግምታት እዩ ዝወሃቦ ዘሎ ምናልባት ኮይኑ ተሪፉ ዳርጋ እቲ ዝበፅሐ ሰብ ዝሰማምዓሉ ዘሎ ነገር ተሎ ግን ፑቲን እንታይ ኢልዎ ኣሎ ገጅፍ መጥቃዕቲ ክገብር ምዃኑ ርእዩ ከምዘይረኣየ ስቕ ክብል ከም ዘለዎ ገይሩ እዩ ተዛሪብዎ ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘሎ ከምኡ ድማ ዝመስል እዩ ምክንያቱ ምስ ትዝርርብ ኣቢልካ ክንዚ ዓይነት መጥቃዕቲ ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ እንተባሓደ ኣይትተኩስ ወይ ገለ ነይሩ እንተዝኸውን ካልእ ነገር ምኾነ ነይሩ ብሓፈሻ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ፀወታ ክርዳእና ክኽእል ኣለዎ ኣብዚ ዶናልድ ትራምፕ
is trying to win Vladimir Putin. دونالد ترامب زغلو تعقس زقبرو زلو وين أمريكا زغلو دونالد ترامب تعقسو زلا ني فلاديمير بوتين راشان تعقسهم زلا بخلت من قد كان بابانا خل حدا بتي أبايتا زلو تكونتاتون أمريكا عرفتو كوينات زكا على كل جيريا أوكي تكنهبو نخل هيبناينا لذي كابزنا لعلي انهبو نتعبدو كوينات قيريك اللي زبل مدام نمتابسي حميم ني يوكرين ناخذ كتل ابت فايت ويا ابتو كوينات ناخذ كتل دايك خلاص زغلبر نتي ميزان ناي كوينات كوم دما نتي مفصمتا ناي كوينات كنودو ويون كنزازمو نحناسي وسنت كنا كنا تنحنا نبومس ني يوكرين نكسعرك حجزو ما يكنيزو ስለዚህ ዩክሬን ምስዓራ ዘይተርፍ ኣብ ዝብል መደብ ነው ተወዲቖንኩም ዘልና ንርዘልና ካልኣይ ንራሻ ኣብዚ ዋን እዚ አንጻር ዩክሬን እንድሕሪ ሙሉ ብሙሉ ክንስለፍ ከይልና ድሮ ራሻ خسرنا ዘለና እንዲና ሓንሳብ እናሓዋሩን ክንከስራይና ኣብዚ ሕጂ ዘለዋ ኩነታት ድማ ምስ ራሻ ኮምፕሊትሊ ከም ተጻላእቲ ኮይኖም ክኸዱ ይደልዩ ኣለውን ስለምንታይ ቀንዲ ዕላማኦም ቻይና ስለ ዝኾነ እዚ ብግልፂ ዛረብዎ ዘሎ ንቻይና ቀንዲ ክቆርቅርዋ እንድሕሪ ኮይኖም ንራሻ መጀመርያ ፕላናቶም ንራሻ ኣዳኺምና ንቻይና ክንቅርቅር ነይሩ ራሻ ክዳኸማ ይካለት መሊስ ሓይላ ወታደራዊ ዓይን ስለዚ ንራሻ ኣብ ጎንና ወይ እውን ኣይ ምስ ቻይና ኣይ ምስ ኣሜሪካ በይና ክትከውን እሞ ንሕና ግን ናብ ቻይና ክነተኩር እዚ ዘሎ ትፕላን that's why ዶናልድ ትራምፕ ዕጉስ ኣይኮነን ትዕቢት መልይዎ እዩ ስለምንታይ እዩ ደኒኑ ክኸይድ ዝመርፅ ዘሎ እንድሕሪ ኢልና ኣጀንዳ ካልእ ስለ ዝኾነት እዩ ምናልባት ዶናልድ ትራምፕን እቶም ናቱ ካድረታትን በላሕቲ ኢና ክብሉ ይኽእሉ እዮም ፑቲን ግን ቀሊል ሰብ ኣይኮነን ፑቲን ፅቡቅ እየ ዝፈልጥ እዩ ነዚ ካልኩሌሽን እዚ ምክንያቱ ንኣሜሪካውያን ፖለቲካል ኤሊት ናይ ኣሜሪካ ከም ከብዲዱ ዘፅንሖም እዩ ስለዚ እንታይ ይሓስቡ ከም ዘለዉ ንምንታይ ዕላማታት ይቕይሩ ከም ዘለውን ፈሊጡ ከምዘይፈለጥ ኣክት ክገብር ዝኽእል መራሒ ምዃኑ ምግንዛብ የድሊ ስለዚ ንሱ ዕላምኡ ኣብዚ እዋን እዚ ንራሻ እቲ ዝዓበየ ስግኣት ኔቶ እዩ ዝዓበየ ስግኣት ናይ ራሻ ኔቶ እዩ ኔቶ ዝበሃል ድማ ብዩክሬን ተመፅኡ ኩሉ እቲ ኣጀንዳታት ናቱ ንኸሳልጥ ዝቐለለ ይክኸውን ስለዚ እዚኣ ጉዳይ ናይ ዩክሬን ሓደ ዓባይ ትምህርቲ ንኔቶ ክትከውን ክትክእል ኣለዎ እንተተኻኢሉ እቲ ኔቶ ክዳኸም ክኽእል ኣለዎ እንተደየለ ናብ ራሻ ገፁ ተንከስ ከም ዘይብል ሓንሳብ እናሓዋሩን ትምህርቲ ክወስድ ትኽእል ኣለዎ ካብ ዩክሬን ድማ ተበርቂቑ ክወፅእ ኣለዎ እዚኣ እታ መርገፂ ናይ ፑቲን ዘላ ስለዚ ኣብዚኣ ብፍፁም ኔጎሽት ክገብር ኣይደልን እዩ ዘሎ otherwise እቲ ኔቶ ዕድል ክቦ ከም ዘይኮነን ናይ ግዜ ሕቶ ወሲዱ ተዳልዩ መፅኡ ካልእ ሽግር ክፈጥረሉ ምዃኑ ፈሊጡ ኣሎ ስለዚ again እቲ ኩናት ብዙሕ ዳይሬክሽንስ ብዙሕ ዳይሜንሽንስ ዘለዎ ኣብ ምዃኑ መግንዛብ የድሊ Surrounding the capital of Ukraine in an all-night assault was spiraling out of control, showing drones exploding across Kiev's residential area. And a former U.S. Army Captain Doug, happy Independence Day. Welcome. Hey, Mike, great to see you. Happy Independence Day to you, too. So President Trump sounds pretty down about the possibility that Vladimir Putin wants peace. Your assessment of that? Well, I think the primary factor that has to go into getting to peace is that the president has that attitude. And I'm grateful for it. You know, look at what he's been through the last 6 months, the last 2 weeks, all the successes. We're all very happy for where our country is. But you can see this weighs on him very heavily. And he talks a lot about the lost lives, soldiers dying. It just goes on and on. He's making the calls. He's having the conversations. It's frustrating. And no matter how ugly it looks at times, we just have to be grateful that he's in the place he's in where he says, you know, it's our national interest to try to end this as quickly as we can. It's our national interest that we don't get involved. And so, like... So ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ እቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ቤዝ እዩ እቲ ፎክስ ኒውስ እቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ቤዝ ኣደ ኮር እንታይ ዝብል እዚ ኩናት እዚ ብዝተኻለ መጠን ብዲፕሎማሲ ብፃዕሪ ብካልእ መንገዲ ጠጠው ንኸነብሎ ክንፍትን ኣለና ግን ኣብቲ ኩናት እቲ ክንኣቱ የብልናን ዝብል መደምደምታ እዩ ዘለዎ እቲ ኩናት እቲ ብዝተኻለ መጠን ብኩሉ መንገዲ ጌርካ ጠጠው ከም ዝብል ክንገብር ኣለና ንሕና ግን ኣብኡ ክንኣቱ የብልናን እዮም ዝብሉ እቶም ርእሲ ኣለና ዝብሉ ኣብቲ ናይ ኣሜሪካ ፖለቲካል ኤሊት ማለት እዩ ንስኻ እንታይ እዩ ኩናት ስለተፀየነት ኣሜሪካ ኣይኮነትን እቲ ዘሎ ኣብ መኻዚኖ ዘሎ ፅዋር ምስ ቻይና ምናልባት ግጥም ተጋጢሙ ናብ ቻይና ክንጥቀመሉ እምበር እቲ ካልእ ኩሉ እስራኤል ብዓብዪ ወሲዳቶ ኣብ ንዑ ጥራያ ክትኩስ ትውዕል ዘላ ዩክሬን ድማ ን3 ዓመትን ገለን ተጠቂሞም ኣለዉ ስለዚ ተሪፍና ዘሎ ንዓና ንናሽናል ሴኪሪቲ ናትና ነቲ ናትና ናሽናል ኢንተረስት ዝኸውን እምበር ኣብ ዩክሬን ክውዳእ ይንደልዮን ኢና ኣሲምፕል ኣዛት ከመይ
يوكرين كتعود يا تعود عند يكونس أمريكا نحن زجاجس كونتات قدامنا كنب سلزقنا زخنا نقدر كنجبرين دلنا يا مزول زلوا and this is understandable وناتو ناتو قدامنا سلزلون كم حجر. In all things in combat and war, it's a changing environment daily, and it was a difficult night last night, but it's changing all the time for both sides, and you have to have somebody willing to be somewhat in the middle of this to try to broker the peace as it moves along, and I'm grateful he's there in that spot. To your point about last night, Russia pounding Ukraine, 539 drones, 11 missiles focusing on Kyiv. We know President Trump spoke with President Zelensky this morning. We are waiting a readout from the White House, but what about the Ukrainian side of the equation? Yeah, well, that's really painful. بزغونة كم تريور لهم بيمان تسقامن تزرب زلو تي دونالد ترامب فوتين تاي تباهيلو سلم تايو كم زعينة مدرك كم تحت خايلو نزبلي أو نقد. We had a call. It was a pretty long call. We talked about a lot of things, including Iran, and we also talked about. No, I didn't make any progress with them today at all. His recent call yesterday with Vladimir Putin, and the push for peace may soon get even tougher as Russia prepares new offensives against Ukraine. Let's bring in Victoria Coates, former Deputy National Security Advisor. She's also the Vice President. سنتين زول زلوا تكوينات دونالد ترامب وين بعفو دمسكرة مالتيو ولا حنتي لو تخمس أي كالكون no progress بس بوتين نقدينا يوكرين زخونة يكون لو تكمس أي كالكون نبليو مسكيرو كم زعينة قوقاتات كاب دونالد ترامب أيوة سنين مبزحت جزء نقول لنا جرك فتح زغلنا كل عينة كيلا قم زغونة زارب جن when it comes to Russia is admitting that ولا حنتي جبراي كالكون يزول زلوا alright so back to the topic. انتهي مالتي زي ولا حنت قبرك علىكم مالت exactly انتهي مالتي of National Security for the Heritage Foundation. Great to see you as always. Let's start with President Trump's phone call. It was a bit disturbing. I think a lot of people were hopeful that when the president took office that he would be able to get through to Vladimir Putin given their past relationship in his last administration. That phone call came just 2 days after the U.S. said that it would halt some U.S. missile and ammunition shipments to Ukraine. Let's listen to Chief Pentagon spokesman Sean Parnell, and then I'll have you react. The Department of Defense continues to provide the president with robust options regarding military aid to Ukraine. We will not be providing any updates to specific quantities or types of munitions being provided to Ukraine or the timelines associated with these transfers. But the Secretary will continue to make recommendations to the president for his decision on military assistance to Ukraine going forward. Pentagon كم تريور لون تمنيس المكلخال مالتيو برجت أنتي بيت بحال نا يوكرين كينات بعجو أوروبا كتكل ولكم أمريكا بيفت كيرا وتعليا كابس كينات زنا بيسيا جزء كتتذكر إلو نجير وميرو متسمز بلنا بأوروبا سلزي كم دري كم تسمى زبلوه بوتين دونالد ترامب تيم ناتون زخدوا زلوا actually قلتيو أتاكن جبراينا كن كونينا زبلوا يوم زجبروا زلوا بقمت علو سلزي توسانه نتي بريزيدنت لما خرج لنا زلوا كنا تاترينا نقول لنا سلزي زغير تلوك غيريو سوفار جن أتي زخاني يكون أسوار ناب يوكرين كسدو مدب كم زي بلهم زد ما أرجع يوكرين نكتسعروني دفوع خمسة لوين نرزل لنا يوكرين مسيروا بعين كردادو سلزي قالوا أبحرت أو لا أبحروا كنا تاتنا مبزح فلا دونالد ترامب كان نتصورين يرمرجتناتو درجة دفافي كان عاني تا يوكرين رشا دليت كجبرة مودة على نتقول ده إذا عينتيو كقطع الفتين أوروبيين جن ويسلا زبالو منجو خين الحجمالتيو. All is routine in diplomacy, but between the presidents of Russia and America, it is quite rare. After the war in Ukraine began, the U.S. downgraded ties with Russia. Then President Joe Biden refused to speak. زاد ديتيلد بزعبة زارك كم ذاكرة أنا حنت نجار كريكم لأنك أنا زقات أمتي لهم زوج وازلو. That's exactly the scene unfolding on Ukraine's northeastern front. In a war marked by relentless drone strikes, artillery barrages, and grinding offensives, Russia just secured 2 unexpected prizes: a German-made Leopard 2A6 and a Swedish STRV. السري وزلهم نا جرمن ليبارد دبحال تانكن نا سويدن كلت تانكتات جرمن أمريكا زي روسيا سرايتنا روسيا كم زمان رخيز نجرزلو سلزي الزون تعودوا كينات كم زمان سزلو ينان رزلنا زي تانكتات ولا بزح أسوارات كم حجون حيزاميم الجوجن درجة تكوينات كساكنة كبير كم زلو تانك قريفكا مهدام كسب زبط أحمالتي 122
Both were captured without critical damage, loaded with ammunition, and ready for study. Today, we break down what led to these captures, what these tanks mean, and why their loss is a warning for the future of armored warfare. Russia's push into Ukraine's Sumy region in late May and early June wasn't just another offensive, backed by President Putin's order to create a ብሓፈሻ እዚ ኩናት እዚ ምርኣዩን ምስምዑን ከማን ከቢድ ስለ ዝኾነ ዳርጋ ብዙሕ ነገር ይኸኣዩ ኣናላይዝ ዝግበር ብየማንን ፀጋምን ብዙሕ ትሕዝቶታት ይድወፅእ ብዛዕባኡ ኣይ ቲንክ እቲ ሚድያ ንምንታይ ስልጡን ወይ ከዓ ሞደርን ዎርፌር ስለ ዝኾነ ብጂፒኤስ ዳርጋ ኮፍ ኢሎም ነቲ ኩናት ከምዚ ናይ ፊልም ናይ ቴሌፎን ጌም ወይ ከዓ ቴሌቭዥን ዝፃወቶ ጌም ከምኡ ዝከታተልዎ ሰባት ከም ዘለዉ ክትፈልጡ ኣለኩም ሰራዊት ናበይ ይንቀሳቀስ ኣሎ ናበይ ገፁ ከይድ ኣሎ እንታይ ይግበር ኣሎ ኣይ ዶንት ኖ እቲ ኩሉ ነገራት እቲ ኩናት ዳርጋ ንብዙሓት ሰባት ከምዚ ኣብ ሪል ታይም ንኩናት ትመሃረሉ ኩነታት እዩ ኮይኑ ዘሎ ዳርጋ ኣብ እዚ ሕጂ መብዛሕትኡ እዚ ቪድዮ ጌማት ወይ እውን ገለ ጌም ዝፃወቶ ኣብ ፋንታዚ ዝተመርኮሰ እዩ ተረዲኹም ኣለኹም ስለዚ እቲ ኣፅዋራ ዝጥቀሙ ኣብ ፋንታዚ እዩ እዚ ኩናት እዚ ድማ ዳርጋ ንነዊሕ ዓመታት ተራእዩ ዘይፍለጥ ዓይነት ቴክኖሎጂ ዝረኣዩ ዘሎ ኩናት ስለ ዝኾነ ኣብ ክልቲኦም ወገናት ድማ ኣዝዩ ሓያል ዝኾነ ተበላሕትነት ዝጥቀምሉ ዘለዉ ገጅም ባጀት ዝፈሶ ዘሎ ኩናት ስለ ዝኾነ ንብዙሓት ሰባት ዝተፈላለየ ዓይነት ነገራት ንመምሃሪ እዩ ኮይኑ ዘሎ ስለዚ ብፍላይ ናይ ቴክኖሎጂ ኩናት ኣይ ናይ ቴክኖሎጂ ሓያል ኣይ ናይ ቴክኖሎጂ ድኹም ከመይ እንታይ ብኸመይ ይኸውን ኣሎ ታንክታት እንታይ የበርክቶ ኣለዎን እንታይ ሓደጋ ኣለዎን እዚ ድሮናት ድማ ነዘን ታንክታት ክሳዕ ክንደይ ሓደጋ ይወርደን ኣሎ ብሓፈሻ እቲ ዓውደ ኩናት ናበይ ገፁ ይቕየር ከም ዘሎ ነፍሲ ወከፍ ሚኒስትሪ ምክልኻል ኣብ ዓለምና ዘሎ ነዚ ኩናት ናይ ራሽያ ናይ ዩክሬንን እዩ ክመሃር ዝውዕል ዘሎ ክብል ክእል እያ ነዚ ዘይከታተል ዘሎ ጀነራል ይኹን ናብ ዲፈንስ ዘሎ ሰብ ድማ ዌል ሚሲንግ ኣውት ሓደ ኣገዳሲ ለሰን ኣብ ዓለምና ኣገዳሲ ትምህርቲ ይሓልፈሉ ጥራይ ክብል ዝኽእል ስለምንታይ ንዓና ንተራ ሰባት ከም ጋዜጠኛታት ክንሪኦ ከለና just events ዝፍፀም ዘሎ ንዑና ሪፖርት ንገብር ዘለና but this has politically diplomatically economically militarily ብኩሉ ደረጃ ሰፊሕ ትምህርቲ ዘለዎ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ዓውደ ኩናት ናበይ ይቀየር ኣሎ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና መኽፈቲ ናይቲ ሞደርን ዌርፌር ዝበሃል ምዕቡል ኩናት ሓያላት ብኸመይ ክዋግኡ ከም ዝኽእሉ ሓደ ገፅና ትርኢና ኣለና ስለዚ ኔክስት ስቴፕ ድማ ዋላ እቲ ቴክኖሎጂ ኣብ ዘሎ ናብዘን ዝምዕብላ ዘለዎ ሃገራት ክመፅእ ምዃኑ ርግፀኛ እየ ምናልባት እቲ ሚሳይላትን ገለመለን ዓበይቲ ነገራት ዘይመፅእ እቲ ድሮናት ክመፅእ ምዃኑ ርግፀኛ ኮይና ክንኣምን ንኽእል ኢና ስለዚ ነዚ ዝኣክል ምድላዋት ኩናት ናይ ብሓቂ ብሳይንስን ብፊዚክስን ብማትስን ዝውጋእ እምበር ብብረትን ብገለን ጥራይ ከም ዘይኮነ እዛ እንታይ እዩ ዝነግረካ ሪሊ ንፍዓት ኢንጂነራት ክህልውካ ኣለዎም ንፍዓት ሳይንቲስትስ ክህልውሎም ኣፅዋር ክምህዙልካ ዝኽእሉ ኣፅዋር ዲዛይን ክገብሩልካ ዝኽእሉ ኢንዳስትሪ ክትሃንፅ ክትክእል ኣለካ እዚ ኣብ ሎንግ ተርሚ ከም ሃገር መቸም ሻዕብያ ሳሕል ከለውን ኢንዱስትሪ ነይርዎ እዩ ናይ ኣፅዋር ና ነፍሲ ዝኻለ ኢንዱስትሪ ነይርዎ እዩ ይገብር ነይሩ እዩ ሕጂ ድማ ዓቕሚ ኣለዎ እዩ ግን ሞር ሞደርን ዝኾነ ሶፊስቲኬትድ ዝኾነ ኢንዳስትሪ ክንሃንፅ ከም ዘለና ሓደ ዓብይ ሌሰን ኮይኑ ይስምዓኒ መንግስቲ ኤርትራ እንታይ ይገብር ኣሎ ንሱ ዝያዳ ይፈልጥ ኣነ ዝነግር ዘለኹ ግን ህዝቢ ኤርትራ ንሓዋሩ እቲ ዲፈንስ ዝበሃል ወይ እቲ ምክልኻል ዝበሃል ክሳዕ ክንደይ ኣገዳስነት ክህልዎ ከም ዝኽእል ሕጂ ንመለስ ኣብቲ ዲፕሎማሲ ዝብልዎ ዘሎ ንመለስ Almost 3 years, 0 calls. But his successor has other ideas. Donald Trump has spoken to Vladimir Putin 6 times since January this year, 6 times since he took office. The latest call was on Thursday morning. Neither side tried to keep it secret. Donald Trump... ብሓፈሻ ጆ ባይደን ኩናት ካብ ዝጀምር ሓንቲ ግዜ ምስ ፑቲን ከም ዘይተዘራረበ እዩ ዝንገር ዋላ ሓንቲ ግዜ ኣይተዘራረበን መደብ ነምታ ናቱ ድማ ምስ ፑቲን ክትዘራረባ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ብሓይሊ ጥራይ ዝሰምዕ ዝብል ዘረባ ንዓዮም ይእሚኖሞ ነይሮም ስለዚ ንዩክሬን ኣበርቲዕካ ብምዕጣቕ ዝለዓለ ኣፅዋርን ሓይልን ብምሃብ ብኡ ኢኻ ምስ ፑቲን ክትዘራረብ ትኽእል ዝብል ዘረባ ነይሩ እዚ ከዓ ኣመና ሓደገኛ እዩ ነይሩ ምክንያቱ እንድሕሪ ሓይሊ ናወስኽካ ከይድካ ናብቲ ናይ ኒኩለራዊ ኩናት ኢኻ ትኣቱ ምስ ፑቲን ዶናልድ ትራምፕ ግን ብግምጣሉ ኣብ 6 ወርሒ ዝኸውን ግዜ 6 ግዜ ተራኺቡሎም እሱ 6 ግዜ ብቴሌፎን ተዘራሪቦም ኣለዉ ስለዚ ትርክብ ፅቡቅ ኣሎ ውፅኢት ዘይርከቦ ዘሎ It's secret. Donald Trump announced the call on his social media account. Putin talked about it at a public event. He said he had to rush out to take the phone call. If not,
Trump may be offended. Listen to this. Unfortunately, we have to wrap up. I have a protocol event. A conversation with the U.S. president has been scheduled. I don't know if nothing will prevent. A lot of hype leading up to it. But what exactly did the call deliver? Nothing. بعفشا كنري خلنا نزيد تليفوننا تليفون ركبا من بوتين دونالد ترامب جنرال هاي ستيك كول زبال كم زي على حيل زلوا ويزلع على ترجم زلوا ركبي زبال كن in reality we see nothing توتسيد كن أير إن زلوا يزرار بلو يراقب بلو هذا هو يسمع معي اللون نحن بالنغل بخالد ما maybe تسمع معهم كانت كينات يقصلون لن تبلنها ترترات رايك خون زغل معناته بس دونالد ترامب تزرب تانيهو جدف كينات كقصلا يكلني this cannot be بس كم قبل جينا نحن زين غلينا معناته انتاي قبري دونالد ترامب زدول له زلو انتاي تو اند جول مالسي دونالد ترامب انتاي نخ قبري زدول زلو كينات تونو بالدي ويس تقبر قلتف كقبر رئيس بلو زلو nobody knows generally كنتات جن نصور يكونن زلو. The conversation lasted around 1 hour and Trump had just one main agenda. He asked President Putin to end the war in Ukraine. And the response? Well, listen to Trump's own assessment. We talked about a lot of things, including Iran. Trump is losing patience. He later said that he was disappointed in the Russian president. He said Putin doesn't want to stop. Yeah, I'm very disappointed with the conversation I had today with President Putin because I don't think he's there. I don't think he's there. And I'm very disappointed. Well, it's not, I'm just saying, I don't think he's looking to stop. Donald Trump, اتزربانا تتراي بمسمع already أبي دزول لك هارتات أزي وحد مخانيقة تفلت. ترجعون لهم we know Donald Trump كميلي دزرب. ترجعون لهم زربانا Donald Trump تدي سمعك بفلوي ميسايلات كدم سكاية زبل عينك أو عايز تكر. But for Putin, he never uses those words. لذي بوتين كون كله بفتسو. أب ما يزع تقدين شو عايز غير. أبوي بس حنا لو نبي حكي حماق يسمعني تسفاغريت إيه disappointed كوينة ببوتين نتو كينا تتو قبل مدب كم زي بليزر ده أنزله بقى أفتن أنزل ليزر لغدر جاس أي بس حنا لو يزبل زله. لذي تارجع weakness كم زلون hopelessness كتسفاغرتين زعينو زربان بر أفتان زلو خوص لدي متى سكون تكوسدي زي سمع زربا يكون انتزارب زلو. And this is also أتذكر مين زربا بس أنا هنايو أمريكا قالنا قرر كتجبر يدخلني مالته يكونن. He has something بس قالنا قرر كتجبر عمل لوي. اتجبر عمل رئيسي نتجدلي وتسيت كم تعلي يخل دوي تحت دلو. أبي دما دونالد ترامب ترزلوا. اتزلوا عمل تدعيمه نراشة أمريكا خون يوكرين كم بسعر كجبر كم زي كل فليت له. That's not gonna happen. سلزي نزي كجبر زي تقولين كا أول أساس آخر رأيك تسبق لك. أول أساس ونخيل سبق دم بوتين يحق زي اللي نيزبل زلوا كوميت سميتنا. So what's the hold up here? As always, the problem seems to be with Donald Trump. He wants to negotiate, which is good, but he doesn't seem to understand the situation. Russia has all the advantage right now, so any deal will have to be stacked in Moscow's favor. They want Ukraine to be neutral, they want Kiev to give up land, and they want to demilitarize Ukraine. If those terms are agreed to, Russia may end the war. If not, why would Putin stop? Donald Trump doesn't seem to understand something as basic as this. He cannot will a peace deal, he must work for it. Which brings us to the other side. Trump is speaking to Ukraine's President Zelensky as well, and he is under a lot of pressure. Hours after the Putin call, Russia launched a massive attack on Kiev. They fired 550 drones and 11 missiles, which makes it the largest aerial attack on Ukraine. Kiev says almost every district of the capital was hit. Just look at the aftermath. The casualties are still being assessed. Reports say at least one person was killed and 23 injured. بعفشا أنت يؤتي دونالد ترامب قال نجار كبر كم زلوا برتو تعويت ويكا د تعطي كبر له خم زلون he has to do something قال نجار كبر له زبل نجار نابز هيز خيزلو but at the end of the day انتايو كجبر انتايو خد تجبروا زلوسي انتايو تخجبروا زخل إلكا محتاجونا قداسي لذي التكوينات كم تري زلنا أزي كبيت كويناتيو دونالد ترامب نافت كوينات أتيو كحجز تقوينه بفلوي نتكوينات كغير زخل أعمل لدي قوينو ويون فلوي نجار نسجيرو كغير زخل نجار على لدي قوينو سلذي all in all كتري خلها ولا كا تجبر زخلاب نجار تلو تعطون تلو ويجلون تلو
حدو كابت بلان ناتو كوتسويو كابت نسونا بيسيا أنكي وزول بلان كاليي وتدروا عقمنا أمريكا خداغمي لألو كله دما نتاكينات تو قبلات خوينو بوتين زدلي زلو نغرات رايك بلالو بوتين ليفرج አለው ጽብላልትነት አለው አጣውል አብ ባይታ ድማ ዝዕወት ዘሎ ንሱ ስለዚህ ፑቲን እገዳታት ኢልካ 18 ራውንድስ I don't know እስራ ሸዲ ወላ ለሊ አይነት እገዳታት ተውሪ ካለለኻ እንድሕሪ ዝኹሉን እገዳን ዝኹላ ጽዋር ካን ጠጠው ተዘይበሎ ማኻ በግምጣሉ ይስዕረካ እንተሎ what else are you going to do እንታይ ኻ ክትገብር ሞ ነታ አውዱ ኩናት ክትቀይሮ ስለዚህ አገለ ፖይንት ዶናልድ ትራምፕ ፕራግማቲዝም ካዝባል ኣሎ እቲ ኣብ ኩንነትካ ተመርኪስካ ክትሪኦ ከለኻ ትግበር ዝኽእል ወንድሩት ምዃኑ ፈሊጥ ኣሎ ስለዚ ኣወፃፅኣ ከፀብቕ ይደለ ግን ኣይሕግዝን ኢኻ ዘሎ ፑቲን ምክንያቱ ዝኾነ ዕድል ክኸፍተሉ ይከኣለን እዩ ዝበሃል ዘሎ for Ukraine, but whether or not the Trump team goes ahead with it, I think we still lots of question marks there. We'll leave it there for the moment. Nick Connolly in Kyiv, thanks so much. Germany's Foreign Intelligence Service, the BND, found evidence of the use of chloropicrin, which causes severe irritation to the skin and eyes and can even result in death in high concentrations. The agent is banned by the Chemical Weapons Convention. In a statement, the BND said, and I quote political correspondent. He said today was that they can confirm that there is the use that Russia is using chemical agents in the battlefield in Ukraine. And that chemical agent, as we heard, is a World War I choking agent called كابتن ومن اللهم جرمن دما راشا فلوي كيميكال تقام كم زلاب كينات يوم هذا كيس فترة فتنو زلو سدما توساق قرادي عطوان مقبار وي ونقال نقرات مقبار كتقمام يخليو كمي جرنا نزي راشا زبهال نودقو انتاي انت تبلنا انتاي تقبرنا يزلو حدك ببوغنو زي مسلو نقر ارسلنا بقسي انا بقوتو كده فيران فتنزلنا but again as a كينات زي probably كابتسوم زغلطو زلو نلعلون كبت كم زلو يفلت has been the single biggest donor of military aid to Ukraine since the war began, some 3 years ago. How much does that embolden Putin when he hears that? I think it's emboldened him quite a bit. One of the real problems is this is precisely the wrong time to do this kind of thing, to stop the deliveries of weapons and munitions into Ukraine. And some of those weapons and munitions were actually in Poland, right next door to Ukraine, and could have easily gotten across the border without any impact on the U.S. defense stockpile, which was the reason given for this. هجي تي ناي أمريكا وسانود actually نالبات كزارة بولس لزي دليو ون يمثل بر دونالد ترامب دايما داي لكبهم كم زي دليو وننا نرزل لنا داي غازب لزلو تي أصوار تطو كنا بلو لنا زبلت إزاز كاب أمريكا وتزلو قليت أصوار بي زليلو أبدو بناي بولندي زليلو كاب بولند يوكرين كاتو ناي ساعت حتى لزي أما خازينو ناي أمريكا زلو أصوار تراي كنا تتقبلهم زلو كل يا بولند زلو أصوار تنقص كم زي باليوم عزيزهم زلو زغانتاي مالتي يوكرين اب تراي غولغول فني مالو مالتي زي مالت يوكرين تقلالا كل وديو مالو كنبلاي نخلينا maybe they have something in store but still imagine جيف كينات اتيخا مساله يخا بزلع الحيل نهار مكاغلو ايت كتود خلغا اصوار كتود خلغا امين ابيرترا اب جنبارات واقاهم اذا نغرات زون زغاطمكم هلو تخونيكم بزحي زرب تكوينات زنبرو لفلاي زناي وراراتنا يوين ولا بقدلهم كومني يرخون خلن ديوغن برغز ابقدلدو تايدن يروم يغن ابزناي ويانا كناتاتون زنبره كومتات يغاتم كم زنبره سمعني راب قال مخنياتو تكوينات ازي سفه سل زنبره لوجيستيكس بيرفكت اللي رانك يغبر خلي بحفجا ناي انا يوكرين دما تي تزعبي صقامي زغدلهم زلوتي اير ديفنس سيستم تزيبل كادما بيجفت مثالاتن دروناتن ناي راشا الباب كاي تفاكا مالتي ابتو كوينات دما درجا تي بالانس نايت كوينات اطبيغ يزغير دحري راشا دليتا كتحربتي سماين دحر افكيت كالا راشا بزح اصوارا بمخازينهم زلو يدفلت مخنياتو نزو كوينات زين نوح كقصر كم زخل قميتها تخيزلا راشا يزبال زو كوينات زي حج كود دايز بالقمقام يبلون راشا نوح كقصر كم زخل امينهم مخازينو ناتو ويك اصوارا زي مسرح انجن موتور ناتو قال الراني لو خم زوري يمس قبر زلو يدبات لذي Again, this is very serious. Pause in shipments to Ukraine. So yes, this emboldens the Russians. It tells them that the West is divided, weak. They'll read into it that kind of weakness, and they will act on that weakness. The only thing the Russians understand is a forceful response, and that forceful response, they don't see that coming from either the U.S. or NATO or, frankly, Ukraine, because
in their inventory air defenses right now. You see the scenes we're seeing right now from Kyiv. بعفشا أنت يمزبلو زلو تي زعبي كفال رشا أدفانتج رقيبة خمزلا مهنياتو تمعرابا وعالم أي تسمى معنا له بوتين دما بحيلة راي تسمع حيلة دما نعوك سمع زغل حيلة دما يلن سلزي في يوكرين عبا بدو قلت ما خمزلو من البات زعجن ريزلنا كما دمتا دونالد ترامب تقطع قبر اللي maybe أصواراتنا تقدر تطوابي الوزلو وسانة نكال علوكا قد دوا يخلقون. That's the only thing I can. أنا كقول متوزخل نسود رأيك قبل زغل. Anyway, it's a very serious thing. كل زكينات نخدت وكينات تطوكل كان دلت تقولنا زوم حيالات كنا حتعدهم كده هم خلوا دما كم حماق غيرين وزورينا مسكين هزبي ما وصلوا زلمبر حيالات حتعدهم زداهمو كم حماق غير كاي وسدنيو بزخونة سلامن رقاتن نتوس حزباب كل زلوا نابلكونا لو ما رساب زغودة please like قبروا support قبروا يقفكم هاي توحدوا نابلكو أبزخ سنابتكم.